Izložba savremenog belgijskog umetnika Jana Fabra, Praznik malih prijatelja, kustoskinje Joane de Vos, postavljena je u Narodnom muzeju u Beogradu kao deo jednog većeg projekta koji je tom prilikom povezao tri značajne ustanove: Narodni muzej, Kulturni centar Beograda i Narodno pozorište. Pored spomenute izložbe, deo ovog projekta jesu i monodrama Noćni pisac u režiji Jana Fabra, koja je postavljena na maloj sceni Raša Plaović u Narodnom pozorištu, kao i izdanje treće knjige Noćnih dnevnika, koja je kao i prethodne dve izdata od strane Kulturnog centra Beograda. U spomenutim noćnim dnevnicima na jednom mestu Jan Fabr beleži: koliko Jana Fabra postoji. Iako je rečenica izvučena iz konteksta, čini se kao jako dobra prilika, kao nekakva inicijalni okidač, početak priče o Janu Fabru. Prvo što bi trebalo da se zapitamo jeste ko je Jan Fabr, koliko postoji Jana Fabra u koliko različitih umetničkih disciplina i u koliko različitih umetničkih medija. Odgovor na ovo pitanje nije baš lako dati, ali čini se da bi najpreciznija odrednica bila da je reč o jednom svestranom umetniku, o multimedijalnom umetniku, o stvaraocu koji se izražava u polju teatra, performansa, zatim u polju klasičnih umetničkih disciplina poput crteža koje ćemo videti na ovoj izložbi, zatim skulptura u javnom prostoru, u muzejskim kolekcijama, različitih instalacija. Jan Fabra je umetnik koji je prisutan na savremenoj umetničkoj sceni dugi niz decenija, neko ko izlaže na Venecijanskom bijenalu, dokumentima u Kaselu, ali pored toga neko ko svoje radove postavlja i u okviru stalnih postavki muzeja kao što su Louvre i Ermitaž. U spomenutim muzejima Jan Fabra interveniše u okviru stalnih postavki, postavljajući svoje radove, dovodeći ih u najrazličitije odnose i praveći različite veze sa starim majstorima slikarstva, sa klasičnim umetničkim nasleđem. Ovo spominjem kao važnu činjenicu zato što verujem da se veliki broj publike i posetilaca javnosti iznenadio zašto je Jan Fabr zašto je njegova izložba postavljena u Narodnom muzeju u Beogradu. On je jedan od onih umetnika koji, za razliku od linije koje možemo pratiti od avangardi pa kroz dugi 20. vek i kroz različite umetničke prakse, gde su se umetnici uglavnom antagonistički, dosta, rekla bih, rušilački, negativno nekako povezivali sa klasičnim umetničkim nasleđem, on je neko koji tekako koristi taj prostor za novu vrstu dijaloga. Na izložbi Praznik malih prijatelja Jana Fabra uglavnom su predstavljeni crteži, kao i skulpture insekata i dve instalacije koje ćemo imati prilike da vidimo. Takođe bih napomenula da radovi koji su pred nama se u velikoj meri razlikuju od onoga po čemu je Fabr prepoznatljiv danas, po nekim njegovim onako ikoničnim radovima po kojima je poznat na savremenoj umetničkoj sceni. Ovo spominjem zbog toga što mislim da je upravo u tome leži potencijal i značaj ove izložbe, zato što su radovi nastali tokom 70. godina prošlog veka, u vreme kada Fabr tek stupa umetnički svet, dakle na umetničku scenu, imamo prilike da vidimo početke jednog umetnika, dakle početke nekakvog istraživačkog impulsa, početke koji će i tekako odrediti njegovo kasnije stvaralaštvo. Koliko god ovi radovi bili različiti, jedan zajednički imenitelj u celokupnom Fabrovom stvaralaštvu se može prepoznati, a to je fascinacija, obsesija, velika znatiželja prema svetu insekata i svetu paukova, koji se na najrazličitije načine otvaraju unutar Fabrovog rada, bilo kao motiv ili kroz neverovatne kostime u okviru pozorišnih predstavi, pa do toga da ih često koristi i kao materijal u okviru različitih instalacija. Pred nama se nalazi instalacija Laboratorija Nos, nastala tokom 1978-79. godine. Kao što možete videti, reč je o šatoru koji Fabr instalira, odnosno postavlja u dvorište porodične kuće, kuće njegovih roditelja, i koja postaje jedno mesto, skrovito mesto eksperimenta, jedna vrsta laboratorije u kojoj Fabr provodi dane, ne dozvoljavajući nikome drugome pristup u taj noviti prostor.
Jako je važna ova instalacija zato što se javlja na početku njegovog rada, zato što on zatvoren u tom šatoru, dakle danima, provodeći dane u njemu, crta, nastaju brojni crteži, brojni radovi, takođe kopajući po zemlji otkriva te brojne insekte, prati njihova kretanja, prati njihove različite aktivnosti i svakodnevicu. I tu takođe možete videti kao deo instalacije veliki broj različitih bočica i ono na što bih posebno skrenula pažnju jeste mikroskop koji ima jedno simbolično značenje kao jedna vrsta drugog oka umetnika, kao mogućnost dakle, da se ovaj tajnoviti svet, neverovatni svet koji se stalno iznova otvara pred njim u njegovim radovima, sagleda na jedan potpuno drugačiji način. U otkrivanju ovog sveta veliku ulogu, da ne kažem presudnu, imaće i spisi entomologa Jeana-Henria Fabra, rođaka umetnika Jana Fabra, sa kojim on upravo u to vreme kada eksperimentiše u ovom šatoru dolazi u kontakt. Napominjem to kao jednu važnu stavku zato što je Fabre u svom pristupu insektima i uopšte svetu paukova, on nema taj naučni pristup. Dakle, nema tu ideju da deluje iz pozicije naučnika, ali svakako su mu ta iskustva nešto što ga intrigira, nešto što sakuplja, što pokušava da transformiše u svom radu. I to ne samo na početku, na primjeru ove instalacije, već i dosta kasnije, tokom 2000-ih, kada izvestan broj dana, izvesno vreme provodi u Prirodnjačkom muzeju u Londonu, bivajući u kontaktu sa najrazličitijim eminentnim entomolozima, a ta saradnja rezultiraće jednim videoradom. Napominjem da je za Fabre itekako važno to prekoračenje matične discipline, to sabiranje različitih uglova, multiperspektivnost u sagledavanju subjekta istraživanja, a to je, kao što sam spomenula, svet insekata. 6 crteža koje možete videti iza mene nastaju u okviru projekta koji je poznat kao projekat za noćnu teritoriju, odnosno svi ovi crteži nastaju upravo u šatoru koji smo videli, odnosno u takozvanoj laboratoriji NOS. Ono što možemo videti na crtežima jesu predstave čula, dakle čula sluha, čula mirisa i čulo vida. Tako da izložbu možemo i preimenovati u izvesnom smislu kao praznik čula. Zašto su ovi crteži važni i na što nam skreću pažnju? Dakle, kod Jana Fabra negde ono što on pokušava jeste da uputi da doživljaj umetnosti ne mora biti ograničena čulo vida i na čulo sluha, kao uobičajena čula kojima uživamo, kojima opažamo umetnost u različitim oblastima, u različitim disciplinama, već uključuje i čulo mirisa, koje opet stvara neku vrstu iznenađenja kod posmatrača i upućuje na to da negde svet oko nas želi da nas izbaci iz komfort zone, iz nekakve konvencije doživljavanja, ne samo umetnosti kao takve, već i čitavog sveta, čitavog okruženja. Ako nastavimo dalje, u vitrinama koje su ispred nas možemo videti veliki broj skulptura insekata. Rekla bih takozvani skulptura insekata, a reći ću i zašto sam upotrebila baš taj naziv. Ako obratimo pažnju, vidjet ćemo različite insekte, različite paukove, koji na prvi pogled neki su nam više ili manje poznati, međutim, vidjet ćemo da je svaki od njih nadograđen, na svaki od njih jeste apliciran po neki predmet koji nam je poznat iz naše svakodnevice. Da li je reč o otvaračima za flaše, u drugom delu ćete vidjeti veliki broj sečiva, sijalica, zatim čepova za flaše, potom nastavci od pečata, različite vrste štipaljki. Upravo ono što stvara jednu vrstu začudnosti u ovim skulpturama jeste odnos u koji on dovodi nama dobro poznate predmete. Dakle, stvara jednu vrstu alogičnog poretka, igrajući se gotovo kao nekakvim nadrealističkim postupkom ih dovodi u vezu. Skulpture insekata koje su pred nama takođe otvaraju jedno važno pitanje, pitanje nastanka umetničkog dela kao i pitanje stvaralačkog čina. Naime, kroz istoriju umetnosti svedoci smo toga da se sam stvaralački čin vezuje za neku procesualnost, za manuelnost, vezuje se za oblikovanje različitih vrsta materijala pod umetnikovom rukom.
Međutim, ono sa čim nas suočava Faber kroz svoje skulpture jeste da stvaralački čin može da nastane i putem izbora. To je nešto što je već dobro poznato u tradiciji avangardi, negde na Dišanovoj liniji poimanja umetničkog dela, gde sada možemo videti da određeni predmeti dobijaju nov status, novo čitanje, novu interpretaciju, novi značaj, menjajući kontekst njihovog izlaganja, dakle menja se kontekst njihovog značenja i sada se one umrežavaju u jedan nov sistem relacija, veza, svega onoga što čini svet umetnosti. Takođe, predmete koje možemo da vidimo ovde su predstavljeni kao nekakve autonomne jedinice, kao pojedinačni insekti ili pojedinačni paukovi, ali kod Fabra oni često predstavljaju se u većem broju. Podsjetit ću na veoma značajan rad koji je nastao za Kraljevsku palatu u Briselu, radeći tavanicu Heaven of Delight, gde je na 1000 insekata aplicira na tavanicu koji imaju jednu posebnu kolorističku, jednu posebnu vrstu umetničke vrednosti. Takođe, u najrazličitijim kontekstima, aplicirajući ih na platno, na prepoznatljive predmete koje možemo pronaći u njegovom radu, od lobanja, preko krstova, sarkofaga, dakle može se naći veliki broj buba i one se sada postavljaju u najrazličitije umetničke, društveno angažovane i brojne druge relacije. Serija od 10 crteža pod nazivom Buba nosorog jeste jako dobra ilustracija Fabrovog pristupa crtežu. Dakle, kroz sve ove crteže možemo videti jedan isti motiv. Reč je o bubi nosorog, međutim, njegov pristup nikada, u ovom slučaju kao i u ostalim crtežima, nije dokumentaristički. On nema ideju da realistično, dakle, veristički prikaže svoj motiv istraživanja ili ono što ga zaokuplja u svetu umetnosti, već ima ideju da svojom znatiželjom, svojim nadogradnjama, interpretacijama i svojim osobenim viđenjem sveta insekata apsolutno nadogradi original, da prevaziđe original u izvesnom smislu te reči. Tako da možete videti kroz ove crteže da buba nosorog dobija najrazličitije maskolika obličja, postaje fantastična stvorenja, u velikoj meri odaljavajući se od stvarnog izgleda stvari. Predmet umetničkog istraživanja Jana Fabra na seriji crteža Sveti Balegar jeste upravo balegar, odnosno skarabej, sa svom onom simbolikom koju generiše još od egipatske kulture, od egipatske civilizacije, dakle kao simbol uskrsenja, simbol večnog načela početka, vraćanja, simbol sunca. Na mnogim predstavama i ranije, dakle na mnogim likovnim predstavama u egipatskoj kulturi, pa i kod Fabra možete videti balegara koji je zaokupljen poslom, odnosno pravljenjem ove lopte od svoje balege, što u izvesnom smislu može da se poveže i sa mitom o Sizifu, dakle sa tom idejom stalnog početka, stalnog vraćanja, tog stalnog ciklusa promena koje nas prate u životu. U vezi sa tim skrenula bih pažnju i na crteže koje možemo videti na ovom zidu koji pripadaju ciklusu pod nazivom metamorfoze. Već sam njihov naziv upućuje na Fabrovu ideju, na tu stalnu zaokupljenost idejom preobražaja, idejom transformacije, idejom promene, mutacije, dakle tog stalnog nekog stalnog pokreta, neke stalne promene. Tako da često na njegovim radovima možete videti i leptira, vođen tom idejom da prikaže tu nekakvu razvojnu fazu, razvojni put od larve, čaure preko samog leptira, pronalazeći često te sličnosti, tražeći nekakvu potvrdu i u razvoju čoveka. Dakle, kod njega svet insekata nije nekako odvojen od sveta ljudi, već se oni međusobno neprekidno prožimaju i prepoznaju, ogledaju, da tako kažemo, jedan u drugom. Takođe, ove brojne insekte koje možemo
možete vidjeti, uključujući i leptire, važni su kod Fabra i u kasnijem radu i važni su, iako na prvi pogled možda ne bismo to rekli, ali snažno se oslanjaju na tradiciju flamanskog slikarstva, na ideju vanitasa, ideju prolaznosti, ideju memento mori, koja kako u flamanskom slikarstvu, tako i kod Fabra zauzima značajno mesto. Naravno, na prvi pogled možda ne bismo uspostavili tu vrstu analogije, zato što on to iskustvo negde apstrahuje, uzima, preoblikuje ga u nove stvaralačke izazove i u nova stvaralačka ostvarenja. Ovih 6 crteža Paukova u različitim situacijama predstavljaju dobar uvod za sledeću instalaciju Jana Fabra, koja nosi naziv Teatar Paukovih glava i koja se čuva u Gradskom muzeju savremene umetnosti u Gentu. Takođe je nastala 70. godina. Rad Teatar Paukovih glava nastao je 1979. godine. Reč je o jednoj instalaciji koja nastaje pre nego što se Fabro pustio u pozorišne vode, u svet pozorišnog stvaralaštva i pre nego što je režirao prve pozorišne komade. Ovo ističem kao važno zato što kada pogledate ovu instalaciju, iz različitih aspekata možemo je percipirati kao jednu vrstu pozorišnog komada. Naime, sama je organizovana kao scenografija, prepoznaćemo različite aspekte života od svakodnevice, dnevne sobe, prostora za zabavu, za različite političke aktivnosti, za rekreaciju i tu, naravno, pored scenografije, nalaze se i akteri čitave ove priče, a to je veliki broj paukova koje možete prepoznati u različitim situacijama, u različitim prostorijama iz segmenta u segment.
Takođe, tu se Faber postavlja kao jedna rediteljska figura, kao neko ko sa strane posmatra i režira čitave okolnosti, čitavu ovu situaciju. Napomenula bih u vezi sa tim da je na nekim izložbama ova instalacija izlagana i sa živim paukovima koji su se kretali slobodno između različitih prostorija. Ovaj rad, kao i prethodni crteži koje smo videli na izložbi, skulpture insekata, vraćaju nas na kraju na početak zapravo čitave priče i na pitanje koje se sve vreme provlači kroz izložbu Praznik malih prijatelja: zašto svet insekata, zašto svet paukova? U više navrata Jan Faber u svojim beleškama daje jednostavan odgovor na to pitanje. Ono što ga fascinira u životu paukova, u životu insekata, jesu te oprečnosti koje postoje unutar njih. Naime, oni, kako Faber kaže, sa jedne strane deluju jako fragilno, krhko, nežno, na drugoj strani, dakle, opremljeni različitim odbrambeno-napadačkim elementima, oni mogu i tekako biti opasni, mogu vas ubosti, mogu vas otrovati. Dakle, te stalne krajnosti, te stalne oprečnosti, nekada kontradiktornosti, utkane su dosta ne samo u ovaj rad, već i u celokupno stvaralaštvo Fabra koje se odnosi na ovu tematiku. Rad I'm a one-man movement nastao je 2011. godine za potrebe Oktobarskog salona u Beogradu. Naime, tom prilikom Faber je izložio instalaciju koja se nalazi ispred nas, koja je u izvesnom smislu jedna reinterpretacija njegovog ranog rada, sličnog natpisa na flamanskom jeziku iz 80. godina. Rad je važan zato što se čuva u kolekciji Oktobarskog salona Kulturnog centra Beograda, rad koji je Jan Faber tom prilikom ovoj ustanovi poklonio. Pored ovog rada, na istoj izložbi bila izložena instalacija koja je predstavljala u izvesnom smislu alter ego Jana Fabra, voštanu figuru priljubljenu licem uz delo Jovana Popovića Čovek sa fesom iz zbirke slikarstva 19. veka Narodnog muzeja u Beogradu. Napomenula bih da je to u izvesnom smislu možda prvi susret Jana Fabra sa Narodnim muzejom koji je nastavljen i ovom izložbom Praznik malih prijatelja.